Subscribe kalian notification di channel and bell icon klik kalian इसका online tricks job information video mana. Hello friends, जों हाइन हाइटागेसा कटाल information details साइमा लाइनाय completely और जागा नंग बाइकिया निनी voter ID card apply खाइनाय तै निनी voter ID card जेकुनो correction खाइनानै bold न संशोधन खाइनानै बाइके जों खाइनाय आमनो completely details साइमा लाइनाय और जागा ताबो जों official website दमो NBSP National Voter Service Portal और जागा इलेक्शन कमिशन नि काइसा वेरिफिकेशन प्रोग्राम चले तंगो EBP इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम और जागा जों जतनो वेरिफिकेशन खाइना नाङो निजेनि फैमिली जेकुनो ओखय और जागा फार्स्टे रेजिस्टर खाइलायनाय और रेजिस्टर खाइ और जागा नेन रेजिस्टर खाइजाके नेनि यूजर नेम ताइ पासवर्ड दे कैप्चा कोड दिवय लॉगिन खाइनाय नरक और जागा रेजिस्टर खाया गंगे और तलाव रेजिस्टर खाइना नाङै प्रथम और जागा और क्लिक खाइ रेजिस्टर खाइनाय और वेबसाइट नि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बो नरक नाय मानो ताइ और क्लिक खाइनाय रेजिस्टर न्यू और जागा नां रेजिस्टर खाइनाय निनि मोबाइल नंबर इवै वेरिफिकेशन खाइना नाङै फार्स्ट देव और निनि मोबाइल नंबर इदि ताइ और कैप्चा कोड दिवै सेंड ओटीपी रेखाके और ओटीपी फाइनाय परे ओटीपी फाइ और जागा सबमिट खाइनाय और ओटीपी सेंड खाइनाय परे और जागा नां निनि भोटार नंबर सिनाय निनि तंगे कुचुबो क्लिक खाइदि गरि हिंगे तलाव खाइनाय परे नों कुचुबो क्लिक खाइ तलाव EPIC नंबर मासिनाय निनि भोटार कार्ड नंबर और जागा क्लिक मा खाइनाय इमेल सैनाय पासवर्ड नों कटाल मास नामनाय पासवर्ड हंगे नों और जागा कैपिटल लेटर ताइ वाट ताइ और जागा संख्या मिक्स खाइ और जागा को राजा @111 केरि मानो ओमफ्राय और सिंपल केरि मानो ताइ और जागा और निनि इमेल ताइ पासवर्ड दिवै लॉगिन खाइ मानखा और जागा कैप्चा दिवै लॉगिन खाइनाय और जागा जों दाबो लॉगिन खाइगाके और इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम और जगह क्लिक खाइनाय और 3टा स्टेप दङ सरी 4टा स्टेप दङ और जगह 4टा स्टेप कंप्लीट खाइना नाङै और सिगां नों वेरीफाई सेल्फ डिटेल नि सिगां वेरीफाई मा खाइनाय और क्लिक खाइनाय वेरीफाई सेल्फ डिटेल एरपरे निनि डिटेल फाइनाय और जागा न तासिं निनि भोटार ID card नंबर इमानि आमो और वेरीफाई गे निनि बेपांनो डिटेल फाइसिनाय नों और जागा बेपांनो निनि डिटेल फाइनाय एरपरे नों और करेक्शन खाइनानिके खाइमानो खायांके वेरीफाई खाइमानखा एरपरे नों और करेक्शन खाइनानिके और जागा रिदि कुचुनिव एरपरे तलाव नाम्बार इदि जेसाबानो डकुमेंट्स रिमानो और ऑप्शन रिखांके सेलेक्ट डकुमेंट्स सेलेक्ट खायै नों और जागा जेसाबानो नों काइसा रिमानो बैंक पासबुक रेशन कार्ड पासबुक ताइ बैंक पासबुक ताइ आधार कार्ड जेसाबानो रिमानो और जागा आधार कार्ड फनारि मानो आधार कार्ड दिवै निनि आधार कार्ड नंबर दिवै अपलोड खाइरिदि आधार कार्ड निनि करेक्शन खाया कोन फन खाया के एरपरे सबमिट खाइदि एरपरे नों करेक्शन खाइना निगे तलाव क्लिक खाइनाय तलानिव करेक्शन क्लिक खाइगाके और नेक्स्ट दिनाय एरपरे जेसाबानो करेक्शन खाइमानखा और जागा निनि नेम करेक्शन खाइमानो रिलीजन ताइ जेंडर एज
date of birth, photo, address jesabano oro click haidi right chinori di je nang correction khaina mani namno erpore tolabo seidi nini bumo correction khaina nike automatically nini oro bengali bai khainai thikong yake oro jaga click khai thik haidi yang bengali wa automatically phayo erpore date of birth thik khaina nike date of birth di oro jaga gender thik khaina nike gender di tolabo erpore oro photo change khai bumano khaya ke ba khaya erpore oro photo change khaina ninge oro photo click khai new photo upload khai di oro 2 MB size songna nangnai bepangno documents oro jaga nang esabano ridi oro jaga select khai je nang dinamo chamani documents pan card Indian passport marksheet jesabano rimano oro jaga je nang correction khaina mani khayei oro place nini area ba village ni mungse oro submit the apply preview rimangkha erpore oro jaga feedback ina nangai polling station ni budri mani station ni feedback rimano ria panu kunaya oro jaga nang prosango nini polling station good condition da yes ka yes no ka no erpore oro jaga ke second ke nini polling station 2 kilometer ni bising ada bisingo yes ka no ke yes erpore oro jaga nukano ane police station rok condition rok tongda amo nang feedback ribui erpore submit khaidi erpore nang oro family member add ma khainai oro jaga family member add khainai oro skang jeng list khainai family ni nini family ni joto voter ID tongo bonino oro jaga jeng submit khainai voter ID joto nini father brother jesani phano erpore oro jaga jeng oro nini polling station ni bumung tongnai kuchu erpore oro nini family member oni voter number idi erpore add khaidi first dewo add khaike automatically phainai brokni detail oro jaga nang bobai tamoklai release jon father mother jesapano sister jesapano je nangklai mani select khai oro jaga submit khainai erpore nang oro jaga taibu select khaina ninge yes khaya ko khailia paikhange no oro jaga nang family member khaipai khada hangke yes khaipai khange yes rioi submit khaidi erpore jotoni ni member ni oro jaga list phainai erpore oro kuno phano handicap da thong amo thong hangke yes kari hingge no rioi submit khaidi erpore yango taisa family verification khaina nangnai oro jaga family verification joto nang tasing add khaimane bepang tongnai oro jaga nijini no nini to nang verification khaibai kha erpore nini member family member ni verification khaidi oro jaga verify detail click khainai erpore verify detail click khaike oro boni detail phainai oro jaga nang boni detail correction khaina ninge tasingo nini khaima hikano khaimankha oro jaga kuchuo hange khaya hange submit khaimano kuchu click khai nang correction khainai hinge tolawo click khai khaimano khaya hange kuchuo click khai nang jesabano kaisa ID proof riwoi ID number riwoi submit khaika documents upload khai oro jaga upload khainai tolawo
nang correction khaya hangke erpore submit khainai befangni no haike no khainai erpore yang last o hangke nini family member 18 বছর kajak borok tongnai rok no apply khai rimano oro jaga 18 বছর 16 বছর ni bisingo hangke nung oro jaga add khai ulo add khai submit khai rimano oro jaga last ni o erpore norok o video helpful hangke like khai di share khai di tai channel subscribe khainani tapok di hambai asingno।